Učenici ugostiteljsko-turističke škole vratili su se sa takmičenja Moj grad, prestonica kulture Srbije, koje je održano na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum za učenike 3. i 4. razreda srednjih škola. Još jednom su osvetlili obraz svoje obrazovne institucije i Vrnjačke Banje noseći u rukama osvojenu prvu nagradu. Pa pre svega takmičenje se održavalo u 3 grada, Beogradu, Nišu i Novom Sadu, i mi smo odlučili da odemo na takmičenje u Beograd. Tema takmičenja bila je Moj grad, prestonica kulture, i pošto mi dolazimo iz ugostiteljske škole, odlučili smo da našu kulturu pokažemo upravo kroz ugostiteljstvo, tako da smo odlučili, možda ljudima je najdraži oblik ugostiteljstva i objekat, to je kafana. Kako je nastao ovaj pobednički tim, rekao nam je učenik 3. razreda ugostiteljsko-turističke škole Stefan Đorđević. Pa spojili smo se, jer po struci ja sam kulinarski tehničar i smatrali smo da nijedna kafana ne može da prođe bez dobrog kuvara, u kojoj svako jelo mora minimum 10 jezika da govori, i tako smo došli do toga da ja sa njima koji su turistički tehničari zajedno odemo na takmičenje da bi predstavili kompletnu kafanu i kafansku kulturu. Tim ugostiteljsko-turističke škole pobrao je sve simpatije na ovom takmičenju, najviše publike i stručnog žirija. Iskreno, takmičenje je prošlo, skroz je atmosfera bila opuštena, nije bilo nikakve treme, niti, da kažemo, nezategnosti, već je sve bilo onako opušteno, da kažem, neki prijateljski odnos smo imali sa žirijem. Jelena Đorđević, učenica 4. razreda ugostiteljsko-turističke škole, bila je zadužena za prezentovanje rada njihovog tima. Naša prezentacija sastojala se iz više delova, imali smo 2 skeča. Stefan je veoma dobar glumac, pa smo njega namenili da više bude u skečevima, i Nemanja je s njim glumeo, a ja sam više bila za prezentaciju. Naravno, i oni su imali svoje delove u prezentaciji, ali veći deo sam ja. Tim ugostiteljsko-turističke škole imao je veliku podršku na takmičenju od njihove konkurencije, isključivo zbog teme koju su odabrali. Pa mi smo doneli nešto neobično, niko drugi nije pričao o drugim sferama kulture. Mi smo jedini baš izašli iz kulture i htjeli smo da obuhvatimo tu subkulturu, da bude kafana, i baš su se oduševili, nisu očekivali. I nama je bilo baš drago što smo imali takvu podršku od njih. Učestvovalo je više od 30 timova iz cele Srbije, a iz ugostiteljsko-turističke škole učestvovala je jedna ekipa turističkog i kulinarskog smera. Učenike ugostiteljsko-turističke škole na takmičenje Moj grad, prestonica kulture Srbije odvela je profesorka agencijskog i hotelijerskog poslovanja Natalija Zibrova-Đurakić. Učenici su nagrađeni putovanjem u Budimpeštu, na koje će otići u maju.